Popit ćemo na bazene. Danas ćemo to isto, nedjelja je, pa idemo odraditi našu standardnu, zapravo sva 3 dana koja imamo u tjednu. To je srijeda, petak i ta nedjelja. Idemo na plivanje. Ovo što smo krenuli u Karlovcu, a to je fin swimming, plivanje malim perajama. Odlična stvar se pokazala za kralježnicu, za noge, očavanje, gluteus, kvadriceps, to je super. Naravno, potičemo mišiće zapravo cijelog tijela. Tako da plivanje delfin, spojenih nogu, kraul, sve imamo, tako da evo, super je, pa ljudi se javljaju malo po malo, pa ćemo vidjeti kako će to krenuti. Tako da je, danas je ovo dan užasan, zima je, puše jako. Tako da ima ovo kao neke pahulje snijega, nemam pojma. Da, tako da ćemo to odraditi. Baš je, nema nikoga, jutro je, evo, koji ljudi trče, ovi su najhrabriji, trče, to je u redu. Evo, korona. Super. Evo ga, stigli smo pred bazene, ali to je nevjerojatno, evo, mora pasti jedna pljuga prije treninga, strašno. Strašno. Gdje idem, trebamo i njega čekati. Nema nijednog i drugog. Slušaj sad, taj drugi neće doći jer mi se javio ujutro da ima temperaturu cijelu noć i da mogućnost velika postoji da je pozitiva. Tako da Zato imaš temperaturu. Ha, šta znam, malo dijete ima pa se neće zabavati. Ali on rekao da je uviđajan, pa je rekao da neće doći da nas ne bi sje. Bok. Dan, dobar. Ja, uopće mi se nisu naučile za magljeve. Frajer je zaspao, frajer je zaspao. Evo nas. Opet sat i pol peglanja, plivanja. Evo, gledajte ovo. Ima svega. Opa. Iako ne treba kućište sada, ali dobro, neki bolje da je ona u kućištu nego, jer ovo snimamo sa GoPro 10. Pa ćemo vidjeti dalje.
Kupaš se na bazenu, a vani mećava. Joj! Da bude to. Pokret na kavu. A vidi Baju iza, sedi ko aga, a? Ima mjesta, a? Ima mjesta kao u Pritiški. Napad je ovo ono, velim ti da. On mene, znači on me baš to ne pita, ali zato mi radimo tu da ono razvijemo taj instinkt koji je urođen u tebi. Mislim, gledaj, pa nećeš dozvolit sad da ja te sad šoram, sad ti šta ćeš. Znači nećeš dozvolit to. Ideš probaš. Nije uopće bitno. Jer u mnogim situacijama, svi ti koji su napadači potencijalni, ovo ono ili te napadnu, gle, kad ti pružiš njima otpor, oni se povuku. Većini situacija. Ili ne. Ili kad kažu ono obrana nožom, a nema kako ti obrana nožom. Da doću kresnut ću te odmah. Nema tu, ideš pokušat, okej. Krši na pištolj ići, vidi kako se gluposti. To nema. Ja te kresnem sa 2 metra iz rođenja, ali mislim, velim ti ovak, recimo što se tiče nekakvog fizičkog napada, pokušat ćeš nešto napraviti, ne znam, zato mi to učimo u dvorani. Samo kažem, ne mora biti učinka, ali gle, moraš pokušati, ne možeš se pustiti na milost i nemilost. Sad sam ja tu i šta sad? Baš je bilo, nekakva ženska je prikazivala, ti dođe, ona prime za vrat i guši ju. I guši, ona ne znam, nekako ovako, izbije mu ruke i odmah ga ovako tu sa laktom u facu gotovo. Evo je, ova to pegla. Stavlja ožiljke, ali fora je u tome da je situacija meni situacija, mnogi seminari, moraš imati drugčiji pristup. Mi smo imali tu te cure koje su ono zlostavljane, da viš ti te slike. Bez jebanci, da ti viš te slike. I onda gledaj, nemaš ti poslije ona ode na seminar i sad ti na treningu ili čemu radiš s njom to isto što je ona prošla, znači primaš je za vrat, ajde se sad ovo, to je gotovo, vraćaš je u povijest, to nije dobro, psihički to nije dobro. Znači ti moraš ono kreneš polako, znači razvijati taj instinkt da ona prepozna da će biti hrana. Prepozna, ona se već mora pripremiti na to ono, ne iskršenih ruku ostati i tako. Mislim, ima tu dosta stvari koje se trebaju raditi i ljudima ovo. Znači, nije sve, danas sam postao instruktor ovo. Kažem, nije nužno da budeš i dobar, ako si dobar fighter. Šta to znači? Super si fighter, ali nije nužno da ćeš biti dobar instruktor. Okay, tako da ti neke stvari ono, znaš. Dobro, ali taj fighter može naletiti na drugog fightera. Dobro, samo okej, gledaj, naravno da danas ono, mislim, gledaj, ljudi imaju ono predrasude, samo obrana, sranje, ovo ono. Je istina, dobro, samo obrana. Gledaj, danas se počinje sudac, neš ti kažeš ti njemu sad poluge tu, ono, za stolom, ovo, isto, nas i sami, možemo biti što ćemo. Prvo ide u verbalni konflikt, prvo i onda naravno neko će završiti sa šljus. Mislim, to je tak, tu moramo biti ono, naravno da radimo sve, to je sve vrsta, pa je Bog, sve to vrsta samoobrane, nije to ključ, samoobrane. Bog. I dalje pada. Pada snijeg. A sada isto šetnja sa pesom. Jer nebitno je, ako je vrijeme loše, moramo ići. Evo, nakon teške operacije, zapravo on sada ono vani, 9. godina, ima neki tumor na nozi pa smo to operirali, nije mogao više ni stajati ni ništa. Onda smo sada imali isto zabavu sa krpeljom, ali evo, pegla mali. A ne možete protiv toga, koliko god to koštalo ili ne znam šta,
To je ljubav drugčije, to je isto član familije i ne možete to, evo. On ima preko 9 godina i s nama je ono, tako da ne možete to. Onaj ko to nije, ko to nema i ko taj nema životinju u kući, ne može znati uopće takvu ljubav, to je nešto drugo. Mislim, izađete iz kuće van, ono, svakih 5 minuta on se veseli vama, ono, nema ljepše zapravo. Tako da, ono, morate i za njih dati. Nažalost, to je ono, strašno skupo, ono, zapravo mi dajemo više na njih, ono, nego na sebe u nekim stvarima, ali eto, oni to znaju i vratiti. Ovo je novi dio industrijske zone u izgradnji. Gdje si? Ajmo. Evo sad i trči, tako da je to prošlo dobro, malo još teško tu nogu diže i capu, ali ok, kak je bilo, super. Oli, di si? A? Di si ti meni? Budiš ti meni?